Ngapa kok pincang ah? Kemarin Pe aku main mini soccer gak ada yang ngileding aku. Cedera aku laju. Ada weh. Nyampak pula. Noh, ngapa kok bincang juga Pe? Iya Pak, pas ngejelengan kemarin. Nah, sama iyonyo. Bincang galau. Dah. Nah, Amadun, apa kok jalan pincang juga? Iya Don, kok sliding apa pas main mini soccer? Tidak, Apa keselio pas ngejelengan kemarin? tidak juga. Terus? Oleh apa? Tapi jet kucing. Itulah, keluar sama pakai sendal. Kamu nih, boleh tiga lu oke?